Ngaphandle enkantolo kusuke sibhicongo ngesikhathi lababhikishi bajikijela emaphoyisa ngematshe emva kwekuthi betame kususa ludalati lokubavimba lobelusetitaladini letisedvute nalenkantolo. Emaphoyisa atiphinzisele ngetichumane tekuhlakata sicuku. Lomphakathi utfukutsele. Abantu abamnyama sindle emnyama ngendlela abayenze ngayo labelungu sifisa nje ukuthi bangaboshwa badikilele ijele bangaphumi. Sizizwa kabuhlungu ukuthi kena uthi yena ushiye abantwana nalomuntu ofila ushiye abantwana washiya umzali washiya zonke izinto yena bangasitsheli ngabazali sonke sinabantwana ukufa akusukuthi kena kuloyo umuntu ongenamntwana bangazosichaphaza bona ababoshwe. Ngekhathi ke enkantolo bonke basolwa bawaphikile emacala babukene nemacala lamabili ekubulala kudama kubulala kuvimbela kusebenta kwesandla semtsetfo nekutfumba. Ngekusho kwemsolwa wekucala Daniel Malan Cornelius Crackling lekungumsolwa wesibili watfumela umlayeto kubalimi bendzawo ukuthi kunelicembu lemadvodza lelivimbela tisebenti tasemaplazini kutsi tisebente. Kuthiwa kwasuka sibhicongo ngesikhathi Crackling akhipha yinye yalamadvodza kuleli cembu. Crackling uthi wadubula kabili kwexwayisa lamadvodza. Kepha umbuso uthi lokubulala bekuhleliwe njengoba bonke beda bahlomile. Ngendlela isimo siqhubeka ngayo ekhotho asineliseki kakhulu ngoba abameli nalabantu aba-accusiwe lama submission abawafakayo akusile iqiniso zonke lento abayishoyo kodwa siyabona ukuthi indlela abazama ukuthi bafuna ukuphuma babuyele emphakathini. Tincwadzi letifungelwe talaba labanye basolwa labatsatfu titawulalelwa enkantolo kusasa leti lamanta kaCoka tibekwe endlini yato yekugcina ngemphelasontfo.